أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المسائل فيه المسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه عرب سوية هجرية بكلي أني كمناني أني بناني أني ناني. شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبانا بسويني تاني كونتوناي. ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني سبا sankalo tanna bisuinye onani nai ambe dawra bugu masjid rajago ambo kono darasu be shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab aka kitabu kono kitabu tauhid bonda minna ko ikana kantigeli ke alay yorola yoro minnu be kantigeli ke ala tanaye o yorola anye bonda indele law kala bi adaminani masailawiye ako fihi masailu ako ni bonda ko masalai do ba kono kiru do ba kono. الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا. كيري فلو مسائل فلو ألك كما كالتوشيري أسر لبوندا ينكونو لا تقوم فيه أبدا ni آية توشيري فورا بوندا ينكونو وقد سبق ذلك في أول الباب. أني آية توشيري من يبوندا فلو دامنا يرو أني آيين توسيرين فوي كتمي. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثانية فلنا أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. كم مني على صوصوبا نوتو دوكو كولولا على بطو فنبو شغلا. أي لما كانت هذه الأرض مكان الشرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمسابهة المشركين. على بطو بانو تدوكو كولولا على سوسو بانو تدوكو كولولا. تما مني يرو چيدنيا نينكاليكي yoro minni ewa yoro minni kantigeli be kaye ala tanaye ni ala soso de kantigeli ala tanaye ala soso ro fulanka foyado obeke yoro mi ni bara haramalendo donko a haramu yara mogo kanata bara dagalenke o yoro la puri kana mushriku bonko nyogonya. lamma kanat hadhihi al-ardu makana shirk tuma minni yoro kera fulanka fuya yoroye haruma nya amala li insan ma yusbihu shirka fiha. Aharamu yara harama dembolo ikata bara ke o yoro la bara mi nani fulanka fuya bolendo li musabahati al musrikina puru ikana mushriku bonko nyonya inu kana ke choko kelenye. Donc ni nya irana ko ala kuta aba no to dugu kolo yoro dola ala bato fana bo chogola. Amma binisbati lisalati fil kanisati akome minye hada madenka salli igiliji kono
فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة نين فو ودون ko doni ko wen nin fonni yoro la nan ko ala be soso yoro mi e kanata ala batoye mo do be se ka fo imam na boari bonda kala ka fo mo be se ka salli giliji kono umaru sallira giliji kono seba sallira giliji kono igiliji fanay ala soso yoro kereche be salla kono nasaro be salla kono bo adagara silama ka salla kono bo jabi chokodi doni ko ko silamo be salli minke giliji kono ani kereso be salli chogo minke giliji kono kelente ode igiliji salli ode ani kantigali yoro bonyogona silamo be salli chogo minke giliji kono ani kereso be salli chogo minke giliji kono chogo kelente la yakunu li insanu mutasabiha bihaja li amal parce que ni hada marin sallira giliji kono abe komi aman nasara bonko nyogonya o yorola bi khilafi jabhi fi makani yujbahu fihi li ghayri allah ani kantigali tekelenya kantigali yoro min ni kantigali beke ala tanaye e kata kantigali ko yorola alay ani ewa igiliji ka salla kono chogo kelewunte mais parce que salli igiliji kono ibe iman nasara bonko nyogonya o ka sallila ani kantigali yoro o tekelenye فإن الفعل واحد بالنوع وجنسه parce que kantigali e fule kata kantigali minke kantigali e wannoniya ani yemmin kantige abede kelenya parce que kantigali fe ni e wa kantigali kelaw munum be kantigali ke ala tanaye yoro minna ni e tara wulu ye miside kantige e tara min kantigo fana miside wulu ye min kantiga ni e min kantigo be kelenya bo epi bahara u fana be chogo kelenya ulu be murude da misi kanka ka kantige fana be murude da misi kanka ka kantige donc bahara u be kelenya donc kantige fe be kelenya o yorola o de ato kantige li chogo ani salli chogo te kelenya o de haja law arada insanu an yusalli fi makani yujibahu fihi li ghayri allah la jaja jalika o de ato hada madem fule kantigali be ke yoro mi ala tanaye ni e tara salli o yoro lade adagaranya ni ma kantigali nke ko mi ka kantigali ni ma kantigali ke kantigali be ke yoro mi ala tanaye e tara salli o yoro lade adagaranya لأنه ليس من نوع العبادات التي يفعلها المشركون في هذا المكان parce que e tara bara minke ani mushriku be bara minke o yoro la aka bara chogo te kelenya aka bara keta te kelenya وكذلك تاتو ابو تشوكو كلندر على بطو فنا توشر في الارض ابا نوتو دوغو كولولا ولهذا فإن المساجد افضل من الاسواق نيند كوسو جامانا كونو دوغو كونو ميشيرو دي كاوسا سوغويه جامانا كا ميشيرو دي كاوسا سوغويه مونا على بطو بكي ميشيرو كونو بون مونا سوغو فنا ميشيرو كاوسا سوغويه سوغو على سوسو بكي galon kalilu beke jamfa beke nambara beke iriba bara beke donc ala bato ba no to dugu kolo yoro la kateme yoro doka odi ato mishiru kanyi kateme dugu kasuguka wal qadim minha afdalu min al jadid mishiru fana fule mishiru munun dilala ka koro mishiru korolem ulu fana kausa mishiru kurawe nimbe fuka hawu bolo mishiru min folo damina misiri folo jora ani misiri munun jora ko fo misiri kuraw misiri koro fana kausa uluye me fuqaha ni misiri be ala tabe ko kono sunna be ko kono de me ni misiri me nimba ansa makata yoro me ka fo bato be ayoro to yoro la hein donc ala soso fana ba anoto yoro la misiri fule ni adilala anyana chogo ni bidia ba kono ni misiri fule bogoso de do ube bugu yere do de me tiren ka sunna de be baraki akono yoro juman kanyo sunna be bara misiri min kono hari ni bugu de do ube hari ni bugo de do o kausa misiri min dirala kanyeni simawuni feunye ni bidia ba kono munna pasigala bato ba ayoro to no to yoro la ala ewa soso fana ba no to yoro la misiri min dirala kanye ni bidia ba kono bidia ba chiya
bidai mbeke sababu ka misiri valeri bola mo chama mbo fo misiri ni dakabana misiri ni misiri nyuma ni misiri chenyi ni misiri ba sunna ka ka korode tawhidi ni sunna ka ka korode ode ba ato dafa min ni ka misiri kera misiri bay chogo chogo nyana chogo chogo ciden ka sunna senema inta kono bidia de ba kono yi ka wori uciya donc mo kan ni fam ode ya to fana ni mo be teme misiri dola kata misiri dola ima teme misiri non iteme na mo de la misiri do be ni sunna be ka kono mo munun ba kono be ciden ka sunna de ke akono misiri do be ekerefe bidia ba kono ute foy ke misiri kono ni bidia te donc ni eteme na misiri ma bidia mo ma itara sunna mo be yoro mi itara ibeta salli o yoro de la est ce que eteme na misiri de ka iteme na mo de ka munun be misiri kono o be bara chogo minke ani nunu be bara chogo minke minka bara chogo kanyi mimbe sunna ka ibeta ulude segere iteme na misiri minna efule kata nunu segere munun segere misiri do in kono ni eteme na misiri minna nu bo misiri kono ibetemewa donc iteme na mo de la mo mateme misiri la kata misiri la iteme na mo de la kata mo do la do fonin ka famu temeli be ki wajibi ye i ka yoro do la yere ni yere ya do misiri do be ekere fa limami te foyla ni fulanka foya barate shiriku de ba bolo fulanka foya kumba bawu de ba bolo me misiri do be ino kaja me tawhidi tigu be ciden ka sunna de ba kono ja kwa wajibi fulanka foya mushriki imbe misiri min kalimami al ja kwa itema kai kata tawhidi tigife ni sallira ko fe sallitiye donc ni yoro sisa tawhidi tigi ni sunna mo be yoromi aya kan noto misiri la ubama noto la bidia mo yin fana be yoromi aya noto misiri na ubama noto la aya noto la donc ala soso aba noto yorola ala bato fana ba noto yorola الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الثالثة سبنا أرد المسائلة المشكلة إلى مسائلة البينة ليزول الإشكال. مسائلة من يغم بلندو أساقي كتم مسائلة من بانجلندو پورو يغم من بيبولا كولي bon nimfana ye ko gelemba de mutasabiha be qur'ana aya wala chugumi foy kam mutasabiha nonun sagi kata muhakkama ma mutasabiha be hadisa fana law chugo kenena hadisa mununye mutasabiha ye fuku sagi kata hadisa muhakkama de la ikasiraye awa salafu fana ka kuma bo chugola salafu ka kuma do be mutasabiha de do foy ka sagi katu ka kuma do de ma kuma munun bangalendo puru nyagambe ka boyka ni eko ebe salafu ka kuma dota doro ka do bila doro o fana be hada madem bila filini katawula uka kuma udo be fu ko uluta ku bila uka kuma bangalen do de ka puri ka se kasiraye wala ibn simi ko rahimahullah Sheikh Muhammad ibn Wahab ko ako awe abe masaila kono ika masaila min nyagambilendo asagi kata masaila bangale ma nyagamin bimbila muskila min bela ni ko min nyagambira bolo nyagambi na wuli ka boy bolo ayo ota yoro juma falmanu min alzabuhi fi hadha almakan amrun muskilu ni yoro min ni hada made e wa kantigeli ke ala tanay kantigeli ke ala tanay yoro min o yoro hada made kata kantigeli ke o yoro la kodo ko min ni anyagambilondo لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بالاستفسال مكيدني اونيغام بي بانغاني ني تشوغو جمعه اي فرانفانسيا ني تشيفه اي فرانفانسيا ني تشيفه e ba fe kata nya e wa kantigali nke yoro miwo ya la kantigali tumbeke ala tanaye ka korowa ako ay ako ya la uka jahilu ka sallido tumbu bolo e ka koro ka jahili ala wa ako ay iskalu ma wuli sisawa awa ko sisa tay ka dafa len dafa parce que nyakambi min tumbe sisa a wuli la ka boy الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الرابعة نانينا
استفسال المفتي إذا احتاج إلى ذلك مفتي فرنفانسيا نيني ني حتى غير فرنفانسيا نينينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفسل لكن هل يجيب الاستفسال على كل حال أو إذا وجد الاحتمال أبن مسائل ناني ناينا مفتي إكا فرنفانسيا نيني نيني كرا مين نيني كا فرنفانسيا نينافي ni hatagira kata faranfanshali nyinin kalila parce que tide sallallahu alaihi wasallam tuma min nin ce nya nyinin ka kunne yinda falembeta kantigeli ke boonata baona tide nya faranfanshali nyinafe yala kantigeli tumbe ke ala tanay ka korwa ko ay ako yala jahili salli tumbe ka koro ko ay tide nya faranfanshali nyinafe ako me yala aw awajibilen bi kare chogo benni moy nyinin ka wakati ka faranfansha nyina fe wa ube ni komi ni nyakambi bala ni faranfansha kan nyini be faranfansha nyini o yoro dela al jawab la yajib illa idha wujida al ihtimal la yajib illa idha wujida ihtimal jabu ye munye faranfansha ma wajibe ika ube fo komi ni hasoro kodo ga nyinin ka kodo la ne kodo fana be abesaka ke oye ihtimalu be wala ube faranfansha nyini liannana pasi anfule law astafsalina fi kulli masailati la tala li amru nan ko nyini kali nana muftila ika faranfansha nyini kuma be janye bolo wakati be fa masala law salina sha'ilun an aqdi bayyin lam yaljim an nustafsila an samani hal huwa ma'lum an al-musliman hal huwa ma'lum misali la ni mo ya nyinin ka sanni fere la ayan nyinin ka fere do sirilila atanka an ka nyinin ka amma wajiban kan ka nyinin ka yala afere fenyo songo donen do wa yala minan minna iba fe kasa adonen do wa atanka kan nyinin ka wa hal bayu mu'allaga aw ghayra mu'allag yala fere nyeko aye fere foka dilo de wa ube fere ama foka dilo wa hal kana mirika lil bayi wa kayfa malakahu yala fere fe minya fere la aya alayre ta de wa aya soro chogodi wa hal intafa'ati mawanihu awla yala ko munum be fere imbali ulu be ba ube ute ni mawajibika ni mo winyini ka fere dola mawajibika ko ibe nimbe nyininka amma ija wujira li ihtimal min ni moyi nyini ka fendola ayi nyini ka minna abeshe ka fendota fa yajibu listifsalu ni yorola wajibre ka faranfansha nyini masalu misalila an yushala an rajul mata am binti wa aqi wa ammi saqiqi misalila ni mo nani nyini ka ko mo do fatura aya de musoto aya balimaketo aye binanke mi na fanu obe bakele fakele ni mo nani nyinin ka ciye kola ni masaila sugula fa yajibu listifsalu anil aqd awajibri ka ya sisa yika faranfansha nyini yiko aye balima minto hal huwa shaghiqu aw li ummi yala balima ana be bakele fakele de wa ubi yala ana be badewa fa in kana li ummi sakata na ko yibali man min to ana be badela obinna otedo chinyala obinna wa ghajal baghi ali am min ya ali am saghiri ibdinan ke min be nani fa be bakele fakele donc ni demuso ya ni yorota min be to ode bato balima min ni ana be ba obebbi ko yorola wa illa sakata li am minna kum balima kem min do ana be bakele fakele do binanke fana binaya na ko balima kem min do ana be bakele fakele binanke fana binani rola o fana te do chiela wa ghajal baghiya al aq wala ni dem muso ya ni yorota ni mbeto balima ke bakele fakele de bota wala wajibri ka yare ka faram fansa nyini ni mo nani ma ko mo do de sara aye dem muso to aya balimato aya abinanke doto binanke minane aban wa fa be bakele fakele ja ko nyini kade balimake ana be chokodi
na ko ni balima ke mbe badela amu yobi o te do cinyala na ko ni balima ke mbe bakere fakele amu fana binna balima kele fakele bo fana bi aha. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. الخامسة دورنا أن تخصيص البقعة بالنذر كيورو دو كريكرياني دافليني لا بأس به باشتا لجا خلا من الموانع نبالي لفنتي من ببالي كانتغلي لو يرولا إيكا يورو دو كريكري كتا كانتغلي كي باشتا نبالي لفنتي من ببالي katika dafalen dafa yorola li qawli sallallahu alaihi wasallam kiden ka kuma koso aw fi bin najrika musa ni mbaki ka sonade nimbe direti la baki ka sonade li qawlihi aw fi bin najrika kiden ka kuma koso na ko ce mai ka dafale adafa parce que balili fe maye wa sawa'u kanat hajil mawani waqi'atan aw mutawaqqi'a akera sanim balili fe na ya sura beyede ube abena kede na ya sura be ube abena kede falwaqi'atu an yakuna fiha wasanu aw yidu min ayadi aljahiliya min nye koye na kelembe misali na ya sura boli de be na ya sura boli bato de do ube jahilu ka saliro de do kakoro ko tumbe balili fembe o yorola wal mutawaqqa أن يغشى من الذبح في هذا المكان تاجيمه متوقع يموني نمبشرا بالفين دو كنا يه بالفين من بي ويده ني بولي باتو بي وبي جاهلي سالي بي ويده من بي كبا نيو بالفين بي يرومي ite kantigeli ke ala ye oyorola parce que balifin be mutawaqqa yemunye atede me ni itora ka kantigeli ke ya ambeshira ni etara kantigeli ke ni yorola mugo kana yoro yimbonya ni mugo were be na kantigeli ke mutawaqqi'a yininde eye mugo doye yoro dobe balili fente de me eye mugo minye mugo bi laje wi kolosire ni e bara ke ube kuma munu fo mugo bi la dege ni etara yire yado ni yoro ni ne tara kantigeli ke ni mugo ya ye ne kantigeli ke o yoro mugo be yoro yimbonya mogo wore beta kantigeli ke o yoro la ko yoro fana masina mina yoro chugu dola katoka kantigeli ke ninde mutawaqqi na nyaado nimbena ke yoro mi fana balili fem fule ni balili fem min nemba sira akana ye fa ija khushiya kana mamnuwa wala lansirana ko ni etara kantigeli ke mogo wore be yoro mina ka ke yoro bonyale ube to kata kantigeli ke nansirana ninya bo abbalilay kata kantigeli ke o yoro la hari ni ewa balili fente kakoro nansira na konni etara fendo ke ube yoro imina yoro baye ube ta kantigeli ke donc balili beke masala misali la law arada nyajibaha inda jabali ni e yalla nyini koy beta kantigeli ke kulu do fe fale aslu annahu jaiju lesir la dagara ni e ko sisa nin kulu masina nebeta nka fen kantige mbeta kantige like adagaray kata kantige like lakini law khushiya anna li awama yataqiduna anna fi hadha al makan majiyatan kana mamnuwa min nansirana kafuni etara kantige like kulu yorola mo tobe yoro mina ko yoro bade do faram fanshani ewa daraja dobe yoro inni bonya dobe yoro nye kateme yoro toka ube yoro imina ala bato yoro e wala abe bali ikana ta kantigeli ke abe bali ikana ta kantigeli ke donc afamuna ni kantigeli yoro lesrila adagara hada madenka kantigeli ke du kolo yoro be fonnanya do yoro minni ala soso be iteta kantigeli ke yoro la ube yoro mi anyere yado lesrila dagare ka kantigeli ke yade menni eye kantigeli ke ambe sira mo kana yoro imina bato yoro e donc ambika kantigalil bariye السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السادسة ورنا
المنو منه إذا كان فيه وسن من أوسان الجاهلية كان تجلي باليلندو يرو مني جاهلو كبولي تنبه بولي باتو يرو تندو كاكورو يكتا كان تجلي كي أيرو لا باليلي باكا وتبه يكناكي ولو بعد جواله hari na yasoro ukab ewa boli bato imbolem ko fe yoro inade ukon ni yoro jahilu tumbe boli bato ya kakro meshi sa boli bato konite me boli bato yoro do kakro ate daga ikata kantigali ke yoro la alai hari na yasoro boli bato ngulila kaboy li qawlihi hal kana fiha wasanu min awsani jahiliya ciden ka kuma koso akoyala jahilu ka boli bato yoro do kakrowa yala boli tumbe jahilu yewa kakoro li anna kana filu madi parce que kana code de communtemena wal mahjuru bada jawal al wasan baqi parce que hari boli mbolen ko feye balili kera e wa kantigali balili kera kantigali e wa i balila kantigali ko min koso hari boli mbole abe li annahu rubbama yuadu parce que akata ni etara kantigali ke hari ni boli inte na tumbe ka kurmate sisa ni etara kantigali ke boli boto imbese ka sagi kana donc odi ya to kana ke hari na ya soro boli te sisa ni boli tumbe ka kuru e kana ta kantigali ke oyrola alai السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله السابع ولون فلان المنو منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم وإبالي لندو إكتا كانتيجلي كي يرولا يرمي فنا نجاهلو كسالي كنتم ببوي كفر جاهلو كجاهليا لو تنبي يرمي سالي سانيلما وبو كسالي كي يرمي إبالي لندو إكتا كانتيجلي كي يرولا علي ولو بعد جواله hari na kera uka salli bolen ko fede ukonni yuroina jahilu ka jahila kutumbe uka salli kene de boya me sisa koni salli kene taka salli kene te tuguni me jahiliya la salli kene tumbe ka koro hari na kera ode hari nu ka salli kene mbora yede me tumbe ka koro me bora ye hara bolen ko fe e kanata kantigeli ke alaye oyorola anyo delata me دلائي ترى ni ewa hadisa inkono fa hal kana fiha idu min ayyadihim parce que cide nya cenyi ninka yalu ka salli do tumbe ka korwa yala jahilu ka salli do tumbe ka korwa ce ko ai bo ciden ko tay ka dafalin dafa bo na ya sur jahilu ka salli tumbe ka kor hari sisa nute salli balili be ko be baliteke balili be ke ala الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. الثامنة شجنا أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة أتدعى ويرمى سنا نية دافل منك كوي بتاك ويرمى سنا أتدعى يك دافل مباشرة بس قال سوسرورو ناتو سبتيرا سيسا uko jahilu ka boli bato yorodo ka koro ube jahilu ka salli tumbe ka koro ciden tumbe mufo kanata donc wala ate daga ni yoro masina yi dafale minke ni yoro masina ni ala soso yorodo ate daga ika dafale mbwa sirafe ika dafale annahu niziru mashiat parce que dafale mbeke dafale minyesi sa ala soso de do dafale mbeke ala soso dafale ala soso de bo atebe ikato bo asirafe li qawli fa innahu la wafa li najri fi mashatillah o de la tarami ciden ko e wadda falen minye ala soso de ko mugoto bo asirafe o da falete bo asirafe da falen minye ala soso donc na ya soro yoro yi ala soso yoro de do nuro yoro yi ala soso yoro de ni da fale ko yibeta kantigeli ke ubeta bato doke ate daga ye ikadda falinke التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. التاسعة قلنا الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. قلنا أباليلين وحراملين وهذا مدى كان مشركون بونكو نيوغنيا وكسلولا
hari na ya soro ema nganna ikalla nyiniti dusukun kono ika hari na ya soro imalla nyini dusukun parce que mushriku bonko nyogonya fule nganniya konde na nyini kote o yorola kani be nyogonya jahiru la doro kafo ewa mushriku fule ne i faraluka ukasallila me ne kan nganiyate ukasallu nkeliye komi lada de nunu nye doro lada ko de nunu nye de sa nyelema do doro ne faraluka te me ne kan la nyinite ku kasalli sabati ay kana faruka yere doro hari na ya soro idla nyinite ati dusukun kono kana mushriku bonko nyogonyare doro ukasallu kono wa gari nasa shaykhul islam ibn taymiyatan على أن حصول تسبه لا يشترط فيه لقصد شيخ الإسلام ابن تيمية أيافو أكون من مشركون بونكو نيغنيالي كل نيني كوتي سارتي أو يرولا دي مثلا ني أوا تشيدن كون من تسبه بغم فهو منهم فيني منون كرياني يهوداني النصارى نو كون نين فيني كون وبي نين فيني دان تشوغو نين كرياني يهوداني النصارى دي ايو فيني دون تشوغو كي anko karasa ay yahudani nasara bonko yona de iko te ne dusukun kono ne koni nonu nya fini ye doro ne yudo me yahudani nasara bonko nyonya te ne kanganiye o ten ka dusukun kono bun taymiya ko ngania ko ni la nyini kote saratie bonko nyonya li yorola jahiru la kana ke choko kelende doro la nyini kote o yorola nyani kote saratie o yorola de fa innahu yumna minhu walau lam yaqsiduhu ambi bali ikana mushriku bonko nyogonya ambi bala wala de hari na ya sori kala nyinite bonko nyogonya li dusukun kono inu kana ke bato chogo kelende doro inu kana ke fini don chogo kelende doro hari na ti dusukun kono donc cheikh l'islam ibn taymiya be ni mfa ka kitabu do kono kitabu minna na falendo ko sobe iqtida'u siratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim o ika tewa siratilele ika ode nomina ika siratilele iko de ladegen minye jahima dunkew jahannaba dunkew sira ika soso kitabun to ninde no semi rahimahullah ayenni fana sarahu ka ke jidu fulay iqtida'u siratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim donc buntemiya yafo kono ko yahudani nasara ladegali ani kafiri ladegali ko la nyini ko te sarati o yoro lade inu kana be nyogonya ke jahiru la doro sarati o nganya ko te sarati o yoro lakin ma li qasdi yakun asadda isma men ni mo mi nyu bonko nyogonya ni la nyine e ka junubu be bonya kateme mugoka mima bonko nyogonya ke ni la nyine men la nyine kote ikoni yahudani nasara bonko nyogonya doro bonko nyogonya nye haramu ya hari na ya soro ateka dusukun kono mais ni mo mi nyu la degali nganya la nyini dusukun kono o fana junubu ka boeta mais abe tay haramu ya la nyini kote sarte o yorola wali haja ninde koso qala shaykh al-islam muhammad ibn abdul wahhab walau lam yaqsiduhu ninde koso minye shaykh muhammad ibn abdul wahhab fana aye o foya akon nasara la degali mushrikun la degali ko balili baka tebbe hari na ya soro ni mu la digali nganya numa la nyini panya fana Sheikh Islam bun teme ka kuma nyogona fu Sheikh Muhammad ibn Wahhab fana fu le ko nyogona de foya ate daga ka mushriku bonko nyogonya hari na ya soro ol la nyini ti dusukun kono العاشرة لا نظر في معصية العاشرة تنا لا نجر في معصية الله دفلت على صوصلا هكذا قال المؤلف من المؤلف الشيخ محمد بن وهاب يافون نشولا ولفظ الحديث المذكور من حديثا من فورا بوندلا عليكم لا وفاء لنجر في معصية الله قد دفلنت ite ewa dafalen bo asirafe dafalen min ala sosoi wa bainahuma farqu hadisa anana hadisa la chogomi hadisa na ya nati chogomi ani Sheikh Muhammad ibn Wahhab yem masaila inati chogomi farqu buni nyogonche fa in qila la najra fi mashiyati ni ko dafalente ala sosola fal mana anna an-nazra la yanqidu wala nyine munye ni mo mi ni dafale ala sosola dafale inte siri yere de
نيكو لا نجرا في ماشياتي نيافو نينشولا ni mo min ya dafale ala sosore dafale inte siri yere da te konte yere de ni afo ni to dafale inte konte yere de wa in qila la wafa fal mana anna an-najra yanqid min ni ko la wafa li najri ni afo ni chola la nyini o yoro la dafale siri la dafale imbe jate lakinni la yufa meita abu ashira de fe wa qad waradat sunnatu bihaja wa bihaja mais ibn Semin ko ako sunna nana ninka mana Sheikh Muhammad ibn Wahhab ya fo chogomi hadisa do nana o chogola donc bonda yimfana ya fo chogomi afana hadisa nana o chogola ufula be hadisa nana o chogola wa bihaja ninde koso e bihaja lakin la najra yuhmal ala anna al muradan la wafa al najr mais riwaya min ko hadisa min ko la najra ko dafalente ala sosora yuhmalu ambo bila jumanka amba bila de ala anna al muradan la wafa al najri mana ite dafalem bo asirafe pour hadisa fulay riwaya kase ka faranyoka amba bila odeka li qawli sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahih ciden ka kuma koso hadisa sahalen kono man nazara an yasilla fala yasihi ciden ko nim mo min yidda fele ko be ala soso ikana ala soso donc kambe riwaya fulay ambu be ka fo ni ciden ko la najira akoro de ni dafale ko be ala soso kana bo ashraf amba bila odeka aha الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك الهادية عشرة تنكلنا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك دافلنت هذا مدينك فينا فمني أمراليت إبلو إك أمرفنت فمني دافلنتي كأولا يقال فيه ما قيل في لا نذر فيما يشاء الله donc anye min fo ni namba nyogona de fo anye min fo la nejira fi mashati lay o nyogona de fo ni fanala mana ni da fale fenka femmi ni e kamarata ka ite da fale mbo asrafi la nyini yode ite da fale mbo asrafi wal mana la wafa li nejir la nyini munye mana da fale inte mbo asrafi ni da fale fendo ka femmi te e kamara fenye ite da fale mbo asrafi فيما لا يملك ابن آدم دافل تبوا سراف دافل من هذا مدين تومرا ومرتي بلو ويستمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا نمكو هذا مدين أتيك يكدافل مبوا سراف مين مرالنتي بلو أباتا مين مرالنتي بلو سريالا أني مين مرالنتي بلو لا تيجلا أنيوم فسره لا كتبه min maralenti bolo sariya la we munye ni eko sisa abe alaka dafalen be ne ka alaye mbe karasa ka jon kan horoya eska silamiya sariya is karasa ka jon ke tayewa ni ba kan horonya ba sariya ma ka jon ke taye ni ba kan horonya donc ni dafale ta bo asrafe parce que yi dafale fenna femmi silamiya sariya ma ki marala mi ka maraka ka ikam marate min kala tigela anyo misaliya fo iko abe al dafalen be ne al dafalen be alaye neka mbe pani mbolo fulaye est-ce que ala ya ki hada madenye latigela ko be pani bolo fulaye wa ala mo umara dima ko be pani bolo fulala mo ki hada madenye latigela wala nin dafalen fanita bo sarafe parce que ite sika nin fana mara latigela باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم باب من الشرك نذر لغير الله نيني بوندا كو ابي مشرك يلا كي دافل على تناي وي مشرك يا donc folo ki dafale ala ye koy beta kantigeli ke yorola yoro mi kantigeli be ke ala tanay wo yorola o de fora mais si sa ni taye munye ka dafale ke ala tanayre mana folo la
iye dafale ke ala ye de mais iye dafale ke ala ye fo ibe taa ke ala soso yoro de la balili kera o de ka dafale kera ala yere de mais iye dafale ke ala ye ko ibe taa dafale ke ala soso yoro de la i balila o la mais sisan nin bonda la i bena bali mun na sisan ka dafale ke ala tana yere o be fulanka foya de la ka dafale ke ala tana o be fulanka foya de la wa qawlullahi ta'ala yufuna bin najr donc nin kitabu min fulen ni hadama dem min nin kitabu kala odiato anko Sheikh Muhammad bin Wahab yere nin kitabu kala sinya joli jolo de nyame karamo dola ko Sheikh Salih Fawzan ayen nin kitabu la kala ka kala ndew masinyata nin kitabu ya derisu de sinyata odiato har kitabu nunu sarahu tekelaro sarahu kitabu tauhid be مخلص كتاب التوحيد ها ما نكاسرنا وبي بو مين ها مختصر اي وما سافو تشوكولا وما سافو تشوكولا كتابو بمبولو يرو نينا اتوين فول تشوكودلا ايو او سارو ابو اكا كتاب ايا سارو تشوكودولا وبافو ايانه المستفيد ويا سراو تشوغو دو برو فنا كتابو بادما نيني فنا ايوا ايا سراو تشوغو دولا و سراو يه كو تيسير العزيز الحميد ايا سراو او تشوغو فنا لا ايا سراو شوغو چامنا باسكو كتابو يمبي توحيد دي بانغيه كا شركو بانغيه مين توحيد تناي مين بي توحيد فنا نغاشي بيريا وني كوكرا كولو بي دي بانغيه ka tawhidi bangi ana noni yaw min be tawhidi guruja ka bangi ye ana noni yaw nin be tawhidi baraji nagashi bolo biriya uni kokura aba be de bangi donc naziru li khayri allah misl an yaqula li fulana aliya najru ka dafale ke ala tane be ke chogodi ka fo dafale be karasaye nka aw li haja li qabr aliya najru ube nin kaburu tigi dafale ben kan nin kaburu tigi be dafale ben kan nin kaburu tigi ye awle jibrila alayya najru ube dafale ben nye dafale be jibrila yenka yuridu bi jalika takharruba ilayhim bon niba la nyini fana nin dafale kunye munye puruka ake bato ki yere gere nununa ni dafale mogo doye puruka ke bato ki yere gere o mogola ube ye dafale kaburu tigi doye puruka ke bato ki gere kaburu tigi na ube ye dafale malika doye puruka ke bato ki gere malika ina uma asbah dalika ani nunu na nyogona ninde toge ko ka dafale ke ala tanay ni ye mushriki ya yere de shirkul akbar mukhraj min al milla fulanka fo yakum baba de ninye nabi labo silam yakuno wal farqu bainahu wa bain an-najl al-mashiyati faranfanshan min ben nince ani ka dafale ala sosola faranfanshan min bunu nyogonce anna an-nazra li ghayri allah laysa lillahi asla mu'min ye dafale nke ala tanay e ka dafale make ala yere pewde wa najra al-mashiyati min dafale min fana kera ala sosoka dafale lillahi wa najra lil mashiyati lillahi mi dafale min ni ala soso dafale o kera alaye walakinahu alal mashiyati min maasihi me ye dafale nke ala soso do ala soso do de ka nyo o difference fo awe ambora bonda minna ani ni bonda buno sino fule ko de difference fo awe ambora bonda minna o yede ki dafale alaye ala soso la am fule bonda minna o yede ki dafale ala tanayere nin farago de bunu nyogonti ambora bonda mina dafale kera ala yede mi akera ala soso de kan mi amdo na bonda minna sisa dafale nyere lesiri kera ala tanade amake ala yere pew misal an yaqula lillahi alayya najru an afwala kaza wa kaza min maashi lillahi dafale mi ala soso dafale mi dafale kera ala mi ala soso misali la yiki dafale benka al dafale be alayenka fonkan nin kom masina mbake minya ala soso masala dafale benka fonka jene yake dafale benka be doromi
dafale bin ala dafale be alayin ka fonkanin doromi dafale kera alay me dafale kera jumanka ala soso walakinahu ala mashiyati min ma'asihi me dafale kera ala soso doreka fayakunu naziru lillahi wal manzuru mashiata ni yorola dafale kera alaye me dafale ni minyo kera ala soso waya ala soso wa naziru haja akon ni ñogonan jumay al halfu billahi ala shay muharrami ni mogo yi kale alaye fe haramu yelen doka wal halfu bi ghayri allah ani ni kalnani ala tanay mana ki dafale ni alaye ala sosola ani ki dafale ala tanay a misaliya be ko ni kalnani alaye ala sosola ani ni kalnani ala tanay fal halfu bi ghayri allah masala wan nabi la fulanna kaja wa kaja ki dafale ni ala tanaya misale munye wan nabi nkal na ni ci nabi nyumay la fulanna kaja wa kaja funkan ninke nin kalili kera alaywa kalili kera ni ala tanade ninna wan naziruhu naziru li ghayri allah awa ko awa ka i dafale ala tanaya fana be ko min chogode wal halfu billahi ala al muharram mislu walillahi la asrikhanna والنجيره نجر الماشيات أو كي كلي على حرامو كليكا المثالية بكم نيكو أو والله مبسونا لك كليل ما كان على ديوا مي كليل كمين كوي على سوسوي وي كلني على سوسو كليكا والنجيره نجر الماشيات أو أقوم مثالا نين كليلي دي ني كلني على يد على سوسو كليكا دي donc abe komi fana ni diye dafale ni alaye ala sosoka ubede chokle mado abake kafam ni ko wallahi mbe sunyalike ikalni ala de ube makalni alay ikalni alay me ikalni alaye koybe minke ala soso tewa ala soso do aha dafale fana bo chogodela ni dafale alaye ko ewa dafale be alayenka mbe sunyalike dafale be alayenka mbe sunyalike donc anin kale ala kalin kalani alay mbe sunyalike be de choko kelenya wa hukumu nazir li ghayri allah shirku aw ni dafale ala tanaye akiriye munye fulanka foya ni mugomo yi dafale fengore minti alay ika kiriye minye fulanka foya mushrikiya li'annahu ibadatu limanzuri lahu parce que yi dafale minna iya batode dafale batode katama dafale ya ala batode donc niya ke ala tanaye abe komi wala tana iya batode wa idha kana ibadatan faqad sarrafaha li ghayri allah fayakunu musrika nanko dafale ya ala batode itaro di ala tanama ibe ke munye mushriki parce que anko mushriki ya de fingo fenye batode ni taro di ala tanama o de togoy ko kera mushriki donc dafale nye batode ni wo tarake ala tanay iye munye mushriki wayrola wariyato wa haja najru li ghayri allah la yanaqidu itlaqa mu'min ni dafale ala tanade la o dafale o te jate dafale yirede chogoshi ate siri yirede mana ni dafale ala tanade o dafale inte siri yirede o te jate dafale yirede wala tajibu fihi kafaratu awa kafara ma wajibi kala fana bal huwa shirku tajibu tawbatu mu wajibrika mushrikiya de tubu de wajibrika nin kaburu tigi masina nyinda fale nin kaburu tigi masina mbe saka kantigay nyinda fale nin kaburu tigi masina na ne dentene bolo na ye dendine mamba to dala nin dafale kafara kota la de dafale min nasiri la yere na be jate yere et puis kafarata no fe mumba no fe kera mushriki de be tubi de ye mushriki be tubi de bal huwa shirku tajibu tawbatu minhu shirku de don fulanka fo yare do awajibre ka tubi ka bola de kal halfi bi ghayri allah abikum nikal nani ala tanay fala ينعقد وليس فيه كفارة أو نكل نني الله تنابو تشغو de la
kalili inte siri de min mumbila kalili inte siri walaysa fihi kafaratu kafarata la fana junubu de bila ibe tubi de mana anya misali yafu wan nabiyyu wa isa wa ujeri wa fulana ikal na ni fengore min ni alatana kafara kote ni nade ciden ko man halafa bi ghairi llahi faqad asraka wa kafara akuni mugo moye kale ni fengore min ta alay akoy kera mushrike ube kera kafiri wala junubu de yisoro ola ibe tubi kata alamade wa man nazuru al mashiyat fayani akhidu min ni mugo ye e wadda fale ala soso dafale ndeke obe siride obe ke dafale nye lakini la yazudu al wafa'u bihi me ate daga ka bo asira defe ala soso ewa minye ewa dafale ala soso ko yi dafale alama ko ibe ala soso ke dafale mbe jate de me ite abu asira defe wa alayhi kafaratu yamin kalili kafara de bika ola kalili kafara de biko ola mana ni eko dafale mbe ala yenne kambe sunyalike abe daga ka sunyalinke wa dafale isiri la be jate dafale nye me ate daga ka sunyalinke me ibe munke ibe kalili kafarabu kal halfi billahi ala al muharram yani aqidu wa fihi kafaratu abe komi fana ni kalnani ala ya haramu kelika kalili mbe shiri kafara bika masala ni ko wallahi mbe sunyalike billahi mbe sunyalike ikalina ale ube makalina ale ne ikalina munka haramu ala soso ite sunyalinke ube munke kafara de bebo madu ay disfarasin famu ni dafale alaye ala sosoka dafale isirila me ite dafale mbwa sirafe kalile kafara bebo ni kalina ni alaye ala soso kelika kalili isirila me ite ala soso inke ibe kalile kafara bo me ni dafale ala tanade i dafale ala tanay dafale masri kafaratika ikera mushriki de be tubide ni kalne ala tanay kalili inte siri kafaratika fana me tubi ibe tubide ye fulan kafu yadeke kalili roda faranfansha be al halfu bi ghairi llah ubajate shirkul asghar de la fulan kafu ya fitini de la me doni ke ba ko fana chogo ya do ba ke fulan kafu ya kumba bay ni ekal nani ala tanay e bolo ikal nani minye kabbo alay ube ikal nani minye oni ala be kelenye bonya i bolo ube ala bonya chogo ikal nani min fana ya bonya komi ala bonya chogo de akabbo i bolo komi ala kabbo i bolo chogo mi ube akabbo i bolo kateme ala ka ikal nani minye eta kera fulan kafu ya kumba bay nin kalili bi ke fulan kafu ya mushriki de fulan kafu ya kumbaba me nini la nyini masoro e bolo e kalna ni minye e bolo femba do me ala ka bona imani ala bila mis category kale na yere i bolo damfino ala ka damfino me afana e femba do in kalna na ete me abonyale abonyati bolo ko me ala ka bonya ube ma bonya kateme ala ka i kalna na o de fulan kafu ya fitini me nina ni ala ka bonya kera kelenye diskun kono doro akeri bolo fulan kafu ya kumbaba misali la mogo do fule sisa ni ko aka kalini alaye abese ka kalini alaye galon kasnyata mais abe shegu mi mbato abe maba mi nofe abe shegu mi nofe abe wolijo mi nofe ni ko aka kalani oye ni galon de ba bolo ate kale abara abe jo tinyala nin tigi dusukun kono nin ka weliju na kan ma bana ka shegu kabba bolo katemala ko ba ma bolo katemala nin kan ma ba kabba bolo katemala ka nin kan tigita ale ka kaliri min fulen ni ni akan ma bai na ka shegu ale taye fulan ka fu ya kumba bade parce que ale ka shegu kabba bolo sisa kateme alaka ni ko aka kalini ale siya tabe kaluni ale galon ka tari ni nakili men ni ko ewa ika weliju fulana ika shegu fulana ikalinaye ni tiya ta bolo abe jonko ala fo atese ka kali donc ni nyefula nin kalili sugu ni ala tanay ni nyefula ka fo yakko babade
donc ni différence u ka faamu donc wala ewa minye aya nunu nye ni ala ye dersure iranna inshallah ambe aya nunu tafsir damina kata subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.